Tuatahi ake, tata ki te rua te kauma iwa manotāra te utuhara, kua tau ki runga I te umanga o Wiremu Asphalt Contractors, mo te matenga o ngā tāngata tokorua, me te wharanga o etahi atu tāngata tokorua, I te ngā horotanga mai o tētahi whare ki runga I a rātau katoa, I te marae o Manurewa. Kei tā mātou kai kawe kōrero, kei a Irena Smith, ngā whakamārama. Irena. Te kauma whitu marama kua hipa mai te wā o te aitua nui I te marae I Manurewa. Ko te hua o te rā aitua, tokorua ngā tāngata I mate, tokorua anō I whara. Heoi no te rangi nei I putai he māramatanga ki ngā whānau katoa, rātau e whai pāngāna ki tēnei kaupapa. He noho whakaiti a Tame Wiremu mo te whakatau a kai whakawā Moses. The company will on payment of those amounts of reparation, have paid to the victims close on $30,000 in total. I whakai te umanga o Wiremu Asphalt, kaore I tika tā rātau mahi me te mahi a tētahi o a rātau kaimahi I te ngahorotanga o tēnei whare ki Manurewa marae. He rua rau rima te kau mano tāra te whaina matua. Engari nā te taunakitanga kōrero mo te pūtea pēke moni a te kamupene nei, ka kitea e kore e taia e te kamupene ki te utu. If a penalty is too great, which is too great, is imposed on the defendant company, there is a real risk that the company will be placed in receivership or liquidation, and that the end result of such would be that there would be no reparation that would be able to be paid to the victims at all. Nā tērā e ai ki a kai whakawā Moses, ka eti iho te utu hara, e kore hoki te kamupene mo te utu whaina. Tino wai maari a kia e te tati kia tini. Tērā pia nā te karakia te hea mana o te marae o Manurewa a Rangi McLean, I māma ake ngā whakatau mo tēnei aitua nui I tau mai ki te whānau o te marae. Ka noho tuwhera tonu nā kuaha o te marae ki a rātou. Tuatu tērā hoki, ko te maumaharatana ki a Waipeke, tūpaia me maihi peihopa, koe rā te whare oranga. Tērā no hoki e tahi kōrero marino I roto I te kōti, mai te whaia o Marsh Peihopa. I wish it never happened. I hope the judge, the magistrate doesn't make them pay too much penalty. Ka hore hoki I rereke ake ngā whakaroa te tama a Waipeke tūpaia. Our motive was not to seek financial gain, more of send a signal out to the wider community, a sense of forgiveness. Ahakoa e kore hoki mai te aituatanga I te moni, ko te hua nui kua tūwhera te ara I nai nei, me kore e taia e rātau te tīmata ki te kimi oranga mo te katoa